Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa muri Kivu Amajyepfo wongeye kubyukira imirwano ikomeye ku munsi wa kabiri mu kibaya cya Ruzizi na Kaziba muri Warungu hagati y'ingabo za FCM n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ku wa gatatu imirwano yongeye kubura ikatogota hagati y'ingabo za Kongo zirimo Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba za FCM. Mu gitondo abaturage ba Kamanyura babyukijwe n'amasasu humvikanaga impande zombi y'intwaro ziremereye n'izoroheje. Abantu benshi bahunze bava Katogota bajya Kamanyura. Imiryango imwe n'imwe mu gace ka Kambara na Rugenge muri Kamanyura ntiyashoboye kwihanganira ubukana bw'iyi mirwano, bahungiye mu baturanyi kure ya Katogota. Amakuru aturuka muri ako gace agera ku kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda ivuze ko Katogota ikomeje kugenzurwa M23 nubwo bitavugwa rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Muri shoferi ya Kaziba havuzwe imirwano mike yadutse mu gitondo cyo kuwa gatatu. Ni mu gihe umunsi wose wo kuwa kabiri ibintu byari bikomeye, intwaro ziremereye n'izoroheje zumvikanye kuva saa 9 kugeza saa 2 za nijoro. Imibare y'agateganyo baguye mu mirwano igaragaza ko hari abantu batatu bishwe bo mu muryango umwe, umugabo, umugore n'umuhungu we wo mu mudugudu wa Burere muri Gurupumo ya Mucingwa, ndetse n'umugabo n'abana be muri Gurupumo ya Muhumba, ndetse n'undi muturage. Umugabo ni umuyobozi wa Gurupumo ya Muhumba. Nanone muri Sezo bwa shoferi ya Kaziba abantu 11 bari bateraniye mu nzu bishwe igihe igisasu cyabagogaho. Vuga ko amazu menshi yashenywe n'ibisasu byatewe hirya no hino, abantu benshi kandi barakomeretse, ndetse n'urusengero rw'itorero Saint Meseripa rya Burere ryasenyutse nyuma y'uko drone zihateye ibisasu. Ihuriro FCM rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa Ihuriro FCM rwanya ubutegetsi bwa Kongo ryatangaje ko ingabo z'iki gihugu n'imitwe bikorana barashe ibisasu muri santere ya Kamanyura bica abasivili 3 abandi 5 barakomereka. Umuvugizi wa FCM Lawrence Kanyuka ku gicamunsi cyo kuwa kabiri yatangaje ko muri 5 bakomeretse harimo umugabo umwe, umugore n'abana 3. Santere ya Kamanyura iherereye muri teritwari ya Warungu muri Kivu Amajyepfo igenzurwa rwa FCM kuva muri Gashyantare umwaka mu bice bitari kure ya Kamanyura nka Katogota na Ruvungi. Muri teritwari ya Uvira yabereye imirwano ikomeye kuva mu rukerera yanganije FCM n'ingabo za Kongo zifatanije na Wazalendo, FDL n'ingabo z'u Burundi. Abatuye muri Kamanyura batangaje ko mbere y'uko imirwano itangira babonye abasirikare babarirwa mu magana bafite ibifaru n'imbunda ziremereye bajya gukira uburinzi mu bice bihakikije. Abo baturage nabo mu bindi bice bitandukanye nka Katogota na Ruvungi bavuga ko imirwano yababuje gukora imirimo bakesha imibero kubera ko ikomeye cyane. Ibukavu batuye muri uyu mujyi ugenzurwa FCM kuva muri Gashyantare nabo bavuze ko bari kumva urusaku rw'amasasu nk'aho ari imirwano iri kubera. Imirwano ikomeje hagati ya FCM n'ingabo za leta ya Kongo iri guha leta ya Qatar umukoro ukomeye kuko nta gihe kinini gishize yemereje impande zombi ko zigomba guhana agahenge kugira ngo ibiganiro by'amahoro bizihuza bitange umusaruro. Umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga Dr Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi hagati mu kwezi gushize avuze ko bigoye cyane guhuza impande zidahagarika imirwano, ariko ko igihugu cyabo kizakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro aboneke. Hanyuma kandi hari ugucyamirana hagati y'abasirikare mu ngabo za Uganda n'iza Kongo Kinshasa byaguyemo abasirikare babiri ku ruhande rwa Kongo, umwe arakomereka bikabije. Uku gucyamirana kwabaye kuwa kabiri mu gace ka Jugu muri kilometero 25 z'umujyi wa Bunia muri teritwari Ituri muri Kivu Amajyaruguru. Radio Kapi yatangaje ko urufaya rw'amasasu rwumvikanye mu masaha ya saa 4 za mu gitondo ubwo abasirikare ba Uganda bari basinze bakarasa ku bindiro by'ingabo za Kongo nazo zigasubiza. Amasaha yagiye imbere abasirikare ba FARDC ngo bagiye ku bindiro by'ingabo za Uganda kubohoza abaturage babiri bari bafunzwe n'ingabo za Uganda biswe barwaye umutwe wa Kodeko. Hano ngo abasirikare bahise barasana hapfira abasirikare babiri igisirikare cya Kongo Kinshasa, umwe arakomereka bikabije. Uganda isangana ingabo mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri teritwari za Beni na Ituri aho zagiye gufatanya n'iza Kongo bikorwa byo kurwanya no guhashya umutwe w'iterabwoba ADF mu cyiswe Operation Shujaa. Izi ngabo zijya zirasana biturutse ku makimbirane cyangwa se kwikanganamo umwe undi mwanzi byo kwibeshya. Ariko kandi ingabo za Kongo n'umutwe w'inyeshyamba FCM urwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu baritana ba mwana ku mirwano muri Kivu Amajyepfo mu burasirazuba bw'igihugu. Mu itangazo wasohoye kuwa kabiri umutwe wa M23 wamaganye icyo wise uburyarya bw'ubutegetsi bwa Kinshasa no kuba gashuza ntambara mu gihe ivuga ko mu ruhame ubwo butegetsi bugaragaza ko bushishikajwe n'amahoro ari nako bukaza intambara ku mpande zose. M23 yashinje ingabo za Kongo kugira indimi ebyiri honyora imiterere remezo y'amasezerano y'amahoro impande zombi zashyizeho umukono i Doha muri Qatar tariki ya 15 Ugushyingo muri uyu mwaka. Umutumwa bwanditse wereje BBC gahuza imiryango uvugizi wa FARDC Jean Major Sylvain Ekenge yahakanye ibirego bishya bya M23 byo kurenga ku gahenge. Ati ni ibirindiro by'ingabo za Kongo Kinshasa byatewe nk'ibisanzwe. M23 bakora igikorwa bakavuga ikinyuranye nacyo kugira ngo bayobye uburari babeshya nk'uko bahumeka. Nta ruhande muzihanganyirwa rwatangaza ababicaye muri imirwano ariko umwe mu bakuru b'amashyirahamwe ategamiye kuri leta utifuje ko izina rye ritangazwa yabwiye kino kinyamakuru ko imirwano ikaze kuwa kabiri yabene mu duce turimo nk'agace ka Ruvungi. Yavuze ko hari igisasu kiremereye cyaba cyarakomerekeje abantu 7 Kamanyura ariko ntiyashoboye kumenya niba ari abantu kishe. Yongera ko mu mashuri amwe abana batashoboye kujya ku ishuri kuri uwo munsi, ariko umujyi wa Uvira rwagati ubuzima bwari bukiri uko busanzwe kugeza kuwa kabiri. M23 ivuga ko ibyo bitero byo mu kirere no ku butaka byatangiye mu gitondo cyo kuwa kabiri nta Kivu Amajyepfo mu bice bya Katogota, Ruvungi, Kaziba, Ho Plateau, Chivanga,
Hombo na Kasika Mwenga. Mu itangazo nayo yasohoye kuwa kabiri, FARDC yashinje M23 ifashijwe n'u Rwanda ko wari watangije ibitero urenze ku gahenge mu gikorwa FARDC yavuze ko kigaragaza ko kigamije kudobya ku bushake ibikorwa birimo kuba ubigamije guhoramo mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rushinjwa na Kinshasa gufasha M23 mu gihe Kigali n'ishinja Kinshasa gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Impande zombi zigakana ibyo birego. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 igenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, n'ibindi bice byinshi byo muri izo ntara. Mu itangazo ryayo M23 yanashinja ingabo z'u Burundi kuba ziri mu bandi bufatanije na FARDC muri ibyo bitero byo kuwa kabiri. Ivuga ko mu Burundi ari ibitero bigabwa biturutse ndetse akaba ari naho biyoborerwa. Igisirikare cy'u Burundi ntacyo cyahise gisubiza ku busabe bw'ikinyamakuru bwo kugira icyo kivuga kuri ibyo birego bishya bya M23. Burundi bufite uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ku bwumvikane bwa Gitega na Kinshasa bworesha ingabo zibarirwa mu bihumbi gufashiza FARDC kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo na M23. Uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo biri no mu byazamije umubano w'u Rwanda n'u Burundi mu myaka ya vuba, aho kugeza u Burundi bwafunze imipaka yo ku butaka ibubuza n'u Rwanda. Ibi bitero bibaye mu gihe abura amasaha make ngo perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Kongo Tshisekedi bahuriye mu nama muri Amerika ku butumire bwa perezida Donald Trump. Byitezwe ko bombi bemeza amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi mbere yashyizweho umukono i Washington wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ibihugu byombi muri Kamena muri uyu mwaka turimo. Iyo nama igiye no kwitabirwa n'abandi bategetsi barimo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. M23 ubwaho ntizitabira inama y'i Washington. Ibiganiro bya leta ya Kinshasa bisanzwe bibera i Doha muri Qatar nk'umuhuza. Aya masezerano y'i Washington agamije kurangiza intambara muri burasirazuba bwa Kongo imaze imyaka hafi 30 ihagarara kongera ikubura. Iyo muri iki gihe yadutse mu mpera za 21, umuryango w'abibumbye uvuga ko intambara muri burasirazuba bwa Kongo imaze gukura mu byabo abantu hafi 5.2 bari mu 1.6 bakuye mu byabo muri uyu mwaka wonyine. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe perezida wa Tanzania yaburiye ko guverinoma yiteguye byuzuye guhangana n'imyigaragambyo mike iteganyijwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Avugira i Dar es Salaam kuwa kabiri, Samia Suluhu yavuze ko leta izarengera igihugu n'ingufu zayo zose. Impirimbanyi muri Tanzania zateguye imyigaragambyo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tariki 9 Ukuboza, umunsi ubusanzwe Tanzania yizirizaho ubwigenge. Ambasade z'ibihugu bimwe by'Iburengerazuba zaburiye abaturage babyo yo kwitwararika n'abagiye kubyirinda mu minsi yegereye tariki 9 no kuri uwo munsi. Perezida Samia ati igihe cyose abigaragambyo bazazira turiteguye, tuzahagarara twemye turengera iki gihugu n'imbaraga zacu zose. Niba udakunda Samia nta mpamvu yo kubangamira igihugu. Mu matora ya tariki 29 z'ukwezi kwa 10 habaye imyigaragambyo, ahabaye urugomo hagati y'abapolisi n'abigaragambyo rwiciyemo abantu benshi. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ivuga ko abarirwa mu magana bishwe. Leta ntiravuga imibare y'abapfuye muri izo mvururu. Ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan bushinjwa n'abatavuga nabwo guhonyura uburenganzira n'ubwisanzure bwa politiki. Kuba atabona ibintu kimwe n'ishyaka riri ku butegetsi. Bushinjwa kandi gufunga, kwica no gushimuta bamwe bagaragaje umurongo unyuranye n'uwa CCM. Barimo Tunduliso wafunzwe mbere y'amatora mu gihe yakomezaga kumvikana asaba impinduka mu gihugu. Avuga kuri urwo rugomo rwabaye, Perezida Samia yahagaze ku cyemezo cya leta cyo gukoresha imbaraga uko byari ngombwa, kurinda amahoro no kubuza kwaba icyo yise kugereza guri ku butegetsi. Ati batubwiye ngo twakoresheje imbaraga z'umurengera kubigaragambya, nize nkeya twagombaga gukoresha. Twagomba kurebera abigaragambya bari biteguye guri ku butegetsi kugeza aho bigezeho. Yari kubikiri leta ikora, ntabwo ari uko leta ikora. Samia yongeye gushinja abanyamahanga kunyigiza urugomo, asa n'uvuga ko ituza rya Tanzania ryabaye isoko y'ishyari. Ati ni bande ibintu ntiba mu bihugu byabo, twe tujye tuvuga ku bibazo byabo, bifata nk'abakoloni bacu nituriya dufaranga duke baduha. Uyu mutegetsi niko yibajije. Yavuze ko bamwe mu matsinda yagize uruhare mu gutegura imyigaragambyo muri Tanzania yagamije guhindura ubutegetsi ku ngufu, kandi ashimangiye ko leta itakomeza guceceka mu bihe nk'ibi. Yongeraho ko leta ya Tanzania itazategekwa ibyo igomba gukora n'abantu yavuze ko bafite inyungu zabo. Samia niwe watsinze amatora yaranzwe n'imyigaragambyo yiciyemo abantu, yatsinze n'amajwi 98%. Aya matora barwanya ubutegetsi bwe bavuze ko ari ikinamico rya demokarasi. Nasimukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe perezida w'ishyaka NUP Bwana Kyagulanyi Batariat Bobi Wine yasabye abaturage mu karere ka Ruhero kumunagaza w'amajwi mu matora ya perezida mu mwaka utaha, akazabasubiza ubutaka bwabo bambuwe n'ubutegetsi. Uyu munyapolitiki yavuze ko ubutegetsi bwa perezida Museveni bwavuna ibiti mu matwi budashaka kumva ikibazo cy'abaturage bamburwa ubutaka, cyane cyane mu karere ka Ruhero. Asaba ko batazongera gukora ikosa ryo kwimika ubutegetsi bubarenganya. Ikinyamakuru Daily Monitor yavuze ko Bwana Kyagulanyi yavuze ko imitingi ize ari urugamba rwo kubohora abanya-Uganda, kuko inzego ziriho zikuye ibintu byose byakabaye bigirira abaturage akamaro. Uyu munyapolitiki wivanga no kuririmba yavuze ko imbaraga afite na perezida Museveni azibona, ariyo mpamvu akora ibishoboka byose kugira ngo abashinzwe umutekano bamubuze kwiyamamaza nk'uko byagenze mu karere ka Buganda. Bwana Kyagulanyi yavuze ko mushyigikiye bari guhohoterwa, ndetse ko kuwa mbere hari uwishwe azize gukubitwa na polisi ya Uganda. Abaturage mu karere ka Ruhero bavuga ko bifuza ko kwamburwa ubutaka bihagarara mu gihugu kuko bimaze kuba ikibazo gikomeye. Perezida Museveni ashaka kwiyamamaza muri 2025
gatanu umwaka utaha, ndetse amaranye ubutegetsi imyaka hafi 40. Bimwe mu bibazo bibangamiye abaturage Abanyarwanda basaba ko uzategeka ibigo zibandaho umwaka utaha harimo guhangana n'ubushomeri mu rubyiruko no kwamagana abantu bakomeye bambura abaturage ubutaka. Nyamara ariko bahoze mu gisirikare cya Uganda mu karere ka Busia bavuga ko batiranywe na leta yabo barwaniye kuko babayeho mu buzima bubi, nyamara bararwaniye igihugu. Abo basaye kumbata bavuze ko leta yabibagiwe kuko gahunda zose zikura abantu mu bukene nta nimwe bageraho, ndetse n'imperekeza zabo ngo zitabagezeho. Abahoze mu gisirikare bavuze ko bashobora kuzamera nk'abandi bahoze bakorera leta ubu bahisemo gushyigikira abarwanya ubutegetsi kuko byagaragaye ko itabitayeho ikwiye kuva bakaza babumva bakabafasha mu buzima bugoye barimo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire bundi abanyamakuru bakozeje ba muri barandika manitswe mu kiganiro n'itangazamakuru mu Gitega. President Ndayishimiye yatunguranye abajijwe ifungwa ry'umunyamakuru Sandra Muhoza umaze umwaka n'igice afunzwe, avuga ko ari ubwa mbere yumvise iyo nkuru. President Ndayishimiye yavuze ko abanyamakuru bafunzwe bashobora gusaba imbabazi bakazihabwa n'ibyo baregwa byemerewe gutangirwa imbabazi. Icyatunguranye kuri uyu munyamakuru Muhoza nuko President Ndayishimiye avuga ko atamuzi, atazi n'urwo rubanza, nyamara imiryango yose mpuzamahanga ikorera mu Burundi ihora yandika isaba ko yafungurwa kuko vungiye amaherere. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko igisubizo cya perezida cyatejuje ku mikorere y'inzego mu Burundi hagati y'ubutabera n'izishinzwe gutanga amakuru kuri perezida w'iki gihugu. Itangazamakuru mu Burundi biravuga ko rikorera mu kirere cy'ubwoba no gucunaguzwa hamwe. Ibinyamakuru bivuga ko leta yaricecekesheje uko ryakabaye. Icyateye abantu ubwoba nuko perezida avuga ko abanyamakuru bafunzwe atabazi, nyamara agasaba ko bashaka kurekura bakidegembya bagomba kumwandikira bamusaba imbabazi no kuzisaba rubanda. Ibigaragara nk'uko yahamye icyaha mu gihe abantu babazi ko ari gahunda y'ubutegetsi yo gucecekesha abanyamakuru mu Burundi. Ubu ariko Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yarayageze i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Mu masaha y'ijoro nibwo Perezidansi y'u Burundi yatangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye yageze muri Amerika, acyagera yakirana ubwuzu n'abarundi baba. Kuwa kane nibwo ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa bazemeza amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono muri Kamena uyu mwaka. Umuhango uzayoborwa na Perezida Donald Trump utegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye Ndayishimiye, abandi bamenyekanye ko bagomba kwitabira uriya muhango barimo Perezida William Ruto wa Kenya uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba na Joe Emmanuel Lorenzo wa Angola uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. Hanze bambwira ko urupfu rw'umunyapolitiki ukomeye utavuga n'ubutegetsi muri Cameroon rwateye impaka zikomeye n'uburakari muri iki gihugu kivuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Leta yasabye abaturage kwihangana no kwirinda ibikorwa bishobora guteza umutekano muke. Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma René Emmanuel Sadi yatangaje ko Ekane yari asanganwe uburwayi mbere yo gufatwa ku itariki 20 y'ukwezi kwa 10. Sadi yavuze ko Ekane yitabweho n'abaganga be n'ab'ivuriro rya gisirikare. Yongeye ko hatangiye iperereza rigamije gusobanura neza uko yapfuye, anihanganisha umuryango we n'abarwanashyaka b'ishyaka Manidem. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuze ko urupfu rwe rusize icyoho gikomeye mu biganiro bya politiki muri Cameroon, usaba kurekura barimo gufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuva amatora yo ku itariki ya 12 z'ukwa 10 yaba, umunyamategeko Akere Mune yagaragaje agahinda ko kuba leta yari yaranze kurekura Ekane kandi barakomeje kubisaba bagaragaza ko arwaye cyane. Avuga ko urupfu rwari nko kuzimya urumuri rukaze kandi rufite ishyaka rwamurikaga urugamba rwo kubora ubwigenge bwa demokarasi. Ishyaka Manidem ryasabye abarwanashyaka kurangwa n'ituze ariko baguma biteguye gusaba igisubizo cy'ubutabera n'umuryango mugari usizwe na Ekane. Ekane wari ufite imyaka 74 azwiho ko ari impirimbanyi ya demokarasi kandi itavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Ahijo n'uwamusimbuye Paul Biya. Igize uruhare rukomeye mu matora ya Perezida baye mu kwezi k'Ukwakira, aho yabanje gushyigikira Maurice Kamto kandi Tereba yanzikira Issa Chiluma Bakari mbere y'uko afatwa gafungo. Ekane yataye muri yombi yashize 12 amatora arangiye ariko byavuyemo bitaratangazwa ku mugaragaro. Ni igikorwa cyabereye i Douala, umujyi w'ubukungu uzwiho kwigomeka, aho yari kumwe n'abandi bayobozi b'ishyaka rye Manidem. Mbere gato yo gutangaza uwegukanye intsinzi yo kuyobora igihugu Cameroon yari ifite umwuka w'ubwoba. Ekane yari mu bavuga ko Chiluma Bakari we watsinze. Urupfu rwe rwavuzweho cyane ko nyuma yo gutabwa muri yombi yahise ajya gufungirwa mu nyubako ya Minisiteri y'Ingabo. Abanyamategeko bavuga ko nta mpamvu n'imwe ituma yakekwaho ibyaha by'iterabwoba cyangwa se ibyaha by'intambara bikurikiranwa n'inkiko za gisirikare. Nyuma y'ukwezi afunzwe nta rubanza rwari rwatangira, radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa ivuga ko yari afite ibibazo by'ubuhumekero nubwo yitabwagaho n'ivuriro rya gendarme. Umuryango we n'abanyamategeko be bari barakomeje gusaba ko yemererwa gukoresha imashini imufasha guhumeka ariko ntiyayihabwa. Nyuma y'uko urupfu rwe ruteje impaka n'igikuba muri Cameroon, Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko hatangiye iperereza hakamenyekana icyamwishe. Cyril Rwande Besho, umukuru w'umuryango utegamiye kuri leta Nouveau Droit de l'Homme, yavuze ko urupfu rwa Anicet ari inkuru y'incamugongo kandi ko ari ikintu kitumvikana. Ati Anicet Kane yari ishusho ikomeye mu rugamba rwo guharanira ubwigenge. Mu gusoza mabwire ko President Trump yasabye abanyasomaliya batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubiraho baturutse kuko atabashaka muri iki gihugu. Ibi Perezida Trump yabitangaje kuwa kabiri nyuma y'inama y'abaminisitiri yayoboye. Yabwiye abanyamakuru ko abanyasomaliya bakwiye gusubira iwabo, ashimangira ko Somalia yahindutse igihugu kibi. Ati ntabwo mbashaka mu gihugu cyacu, ndakubwiza ukuri. Umuntu ashobora kuvuga ati ibyo ntabwo ari byo muri politiki, ariko ntabwo mbyitayeho. Ntabwo mbashaka mu gihugu cyacu, ari impamvu igihugu cyabo atari cyiza, igihugu cyabo ni kibi. Ntabwo mbashaka mu gihugu cyacu, ibyo kandi nabivuga no mu bindi bihugu. Yakomeje avuga ko Somalia ari ingirwa gihugu
gihugu. Ati murabizi nta kintu na kimwe bafite birirwa bicana. Muri iki kiganiro Trump yibasiye Ilhan Omar wanditse amateka yo kuba umudepite wa mbere muri Amerika ukomoka muri Somalia. Yavuze ko uyu mugore bugiye amukurikirana, ati yanga buri wese kandi ntekereza ko ari umuntu udafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora ibyo akora. Trump yatangaje mu gihe inzego zishinzwe inzira n'abasohoka muri Amerika zigutegura gahunda yagutse yo gushakisha abanyasomalia batuye muri Minnesota ngo basubizwe iwabo. Bivuga ko igenzura rizakorerwa cyane mu mujyi wa Minneapolis na St. Paul, nyuma yigaragaza ko ibice bituwe n'abanyasomalia 80,000. Trump asanzwe udakozwa ibijyanye n'abimukira, gusa yarujeho kubibasira nyuma y'uko mu minsi yashize abasirikare babiri b'Amerika bishwe barashwe n'umwimukira ukomoka muri Afghanistan.